bun phi jan putih phi wa kani ko WhatsApp de e lat ko uyi phi u link artli ki account yang phi ha ka ju ko how ju tu apps how ju tu WhatsApp yang phi mduk de phi u clone lene u install gitu business ki lada em business phi ta hoi so china phi do tu business WhatsApp business te lada ong phi china gam ni ki private account em kamu wai phi do tu business WhatsApp te kata WhatsApp de elat ko u login phi artli ki account haka ju ka how ju tu apps WhatsApp te daw haka ni video man dapat phi ga ni video no te daw snya thu phi te mem kam de install phi artli kamu business WhatsApp business la ne clone phi yo phi tu ka do pen khia phone gi phi le na bha WhatsApp yo phi u active pa yo bha man dem message phi te daw poi message te daw active ba tu mudur la MPR tali te battery la consume phi ka phone phi la processor ka la daw process ba no te daw tang nei tu la daw pen khiao ka phone phi no te ni te daw kam te de elat ka WhatsApp te mem kam de install phi daw tu business WhatsApp business la ne clone te ji phi ad da account yang phi how tu ju WhatsApp la da man phi ki thame ha ka ni ka channel yo nga te sing ba subscribe te e la ki like yang phi o man ki kam ki sop kam gi nong em sin yang ayo nang china chu chu kam gi ni gi video ep bha ha ni ga channel yo nga u yo bi chipun bha ki kam gi ni chat video gi man informative gi man knowledgeable te subscribe ka ni channel yo jim ta phi ma te ha ni video yo pan yo phi kam nu at phi le register phi ka tu ga wi ga number yong phi how new ju WhatsApp yong phi yo sup phi mem kam de phi install le gi tu gi app le no gi WhatsApp business le no clone phi yo like ko phone phi khia te hani yo pen yo phi kamanu register phi ka ta secondary number yang phi ma te lai tu ha WhatsApp setting yang phi man lai phi tu te pa he tu tho ka account te ksi he tu account nei tu nong kong do te man ksi he tu nong kong account te pa he tu wa tho ka add account te ksi tu add account man de pi ksi tu add account nong te daw mi ka tu ka page kam hi por wa register nong kong phi ka WhatsApp yang phi te enter number phone yang phi secondary number phone yang phi wa kwa phi register te enter itu te man de enter daw poi OTP nong kama ju le IP por le WhatsApp nong kong phi te man poi OTP te tu man de process man de te hayot ke tu ga WhatsApp yang phi te te la de text phi ke tu wi number phi te de poi notification F6 notification te pna ya ke phi ke tu switch ke phi ha ke tu account yang phi ma te empor kwa phi switch de phi te live setting hi te hawa do tu tho ga switch account te teo live phi te switch switch account phi ne bha empor wa text ki group phi kwa phi switch pna phi te live hi setting te fix itu switch account te pna switch ka te em kam de install phi digi bigi apps le ne clone phi te tu go biga WhatsApp phi you switch artli account yang phi huju WhatsApp te kam tu mut dunai bam battery ka phone phi dunai khia ka phone la de ko phi yo wor ki link ki video yang ka ni ka channel phi follow ya ka WhatsApp channel yang ne ba ka te channel yang u yo phi ki link ki bo yang ka ni ka channel yang te ne ba empor yo phi ki notification mempoi ki notification ki video yang ga YouTube yang phi te phi follow ya ni ka channel yang ma te ya ni ka channel yang phi chem ka de like phi hani ha comment box apo la ne ha ga description yang ni video ngai ja jan das nya thu phi ka te ka manu at phi ka te ga secondary account yang phi ha ga ni ka ju WhatsApp yang phi te ha ga ni video te du te don hi te yo chem ni ha ga biton ke video yang de biton ni topic biton ni jat video ki wo ejim toy chu phi te du te don hi te oi chaman i blech bun